ya chayen you. Nyame ase. Kron. Me rade Na mona so na ayefesa no. Hwan. Oni kwasi na ase ayefe. Kwe Baba collections. Kwe Baba collections. Yeah, Kwe Baba collections. Meji ba kwa ma. Araba. Mpaboana na fata na ase. Mpaboana fata. Ebi na onan nyefa, ebi na mpaboana fata. Mpaboa timi ji wo nan. Toda. Na say ahofe ton no store mu. Esa ne na mo yire ye mi die bi entia. Entia shada nya feza. Papa, we subayo. Sale sije boko de. Na me ando me fia. Oh fiala. Ene fiala mu de na wo say. We say kan perige ba kutum ma. Easter so but kasiesie ni so. Ye kokwawu. Ye kokwawu ti utim say preparations no. Ewom. Ashase. Ashase. Egu super. Afidie no. Nieme ewom no. Hot manona ti asema making. Hot. Hot balloon. Ebe yejwa. Sa de wo mu bi. Oba kofro. Mefro ba ko ne de mantumi amfro da ba paragliding de no. No de fa de ne hye onantem na na etwi 4 months na aba fro soro betu ne de ende ma mantumi. Na we ne de sa balloon we no. Ade friend height misrew. Sa height. No me say ade na me de fro ne yetia me hwefo mo na me ya bu ahwe ba say emu nti na me kan say we no hot balloon e fan say baby a ujan be say ahai ya baby a we ya bi me hwefo na balloon na mouse na na wiem na man we be kokwa nu ma mintufo wo say ya rigi say no ye wo mutu ye wo mutu rigi say no ye no mo a ebi pam ana say bi ana bondi you said then why ebi so ye cap and ebi ye che ye no mo pese edu fi a ye tu na oje frama no che na no na che de no say ukwatena sa hot balloon no lovely o be papa o do za be ka tina uti na si so na enwi no kwa unwie no akohu eti wo kwa ya pam o kwa eya pam ebisa fi kwa uno special see for almost 3 years na fie miensani kwa uno ya mo Mr. Last year kranam ka se be kwa fe ade duru o mse o se de edem de hia nsa wan kasa wo ko no be bon ho ban se Adom Park so yenya Adom Park ene agye wo kwawu Adom Park ne so hu eti ye kwei no wo a wo be ye mata hu bia no Adom multimedia dey na be ye only opani be ye sha se free Linda do no na ade na epeja na ogba ade de ne supporter no edi achire there justice edi achire na cha say ye epeja ti enya wuru akwawu hode a na say abode bibia eti afi ye beko na CJ wonim say eto a ye jeje no wo mayi hwehye gina bie no na daworo ma ye se akosoro kane no emu apagya on akosoro wo se kane no koyi niema na wakọ migration fo gina ha BNI fo gina ha ye se ko custom fo ho no mo GRA fo so gina wo ba bi no wakina wo bitumi ko ba bi a wo koyi ne niema no pa anadwo da suom na afi na wo ba fie ana mpanimfo se da bi wo sensa kira ye bam eti icons ye de ba ye no wo keka sa nwuma wo beko ha ni nyina no omo ye so mbe keka bom na omo keka bom wo no yesi e no kra metro no a wo gyegie wo ehwehye gina bie no akosoro eti nei sa wo hwe kwan a wo mo fa so eye omo adwuma custom division GRA wo mo kaninu ogina brane ene yaka wabo Unipass Ghana na chese opani ni kaje danso no that's rabia adwuma rough that's rabia adwuma rough papa wo omo na ban enhyehyɛ ni nyina to agyegie no waka bom na sije tie nkontabuo no empanimfo chese ansa no obekeka sa niemai abomuo no na sika abonsa tumika efiri wo mayi hwehye gina bie no na nkani suru se yo no ogya 11.25 billion wo sika no Ghana cedis me fa say 11 billion ena no ogina ena se ahwira ko gina say as of afimpino
and 2021 16.8 billion. Wow. Nessa eniema ye adwuma eniema akoso am penny state of the nation address oboso obo ICOMS ni ade nyina so no wabo ICOMS wabo mabaso wabo mabaso se adwuma o maye no really say ye ka to ogege a se enei mampani de ne sa hye E-Levy ase no se ni nyina bekeka bom ne kofotuo mu na si jenke be hu so mfaso a aba na je say homegrown solutions na homegrown solutions o mampani ka ho asem no ye betimi adu me kai betimi aye adwuma me wie SS no asem a Mr. Penny no ota ka ne say he sika pa wan kasa ye adwuma na nya sika na wudi ane de and it's true se wan kasa na wa ye adwuma no ya nkasa ne agege ye to we nya bosia de eti ade no ayede ye ne se be ma Ghana kora no ye ni akọ I am sabia ni situation e be ma ye ni akọ ho mo if say we kwan yo mo be fa so ate yen ya Ghana fo su no eti niam o maka so mo de be ye no se Ghana ni by 2 years ni ohun ya o se ya na wo te me no o mo te ye dado ba we de ekoye dede mu ti we yon bete ye no ekoye dede mu eti Ghana fo ani be di achi na ti ya ho no na daily graphic ma me fe no nto aso de bi ka fa e de inquisitor na ICOMS de no ewo animu na daily graphic nie mampani na nado we yi bi na nra mampani de bi na se fita anambwa o fugu no efe ye wo mu asoto ye wo ne mu edure wo nsa no na we na ye fe me pesa me ye yoyo kakra ebi na enra mampani o guy o onye guy onye na this person is so end go this person no end enye dak o guy o se wo ba bi ahan wo hopa animu ne yetuntum ba so hyedem a na ni no ohun say ni no am so o guy wo guy na nantie no kro ba hwese ne osi ye ne nsa no aso person pagya ne nsa no kakra busia $9 million CJ $9 million Nissan for na won ma be bie o assembly plant no e wo Ghana ha saying na sika ya wode hyase no yesi afibia no Nissan for cars no wo manya wo be produce 31,000 afie bia eti yesi cars amanfo kraba no se wo pe bi na Nissan no be nkitenkite ni bidia wetumi anya bi wo ya na se wo de ye wadwuma ayo ai tie rubber brand new tear rubber no wanya kantanka we mu say no omne kantanka na ebe kwa kansi eso kantanka de on kantanka ka no me ne ye wo ho ne say wo say twon wo ho me ba machi twon wo ho first one obisa say wo insurance na won ne de no say wa grade no kosro eti CJ daily graphic okunni ede eno no kwasi ne bedia no ekwa ma memfa we ntwimu my joy online wa wo pese wo hunu E-Levy nkomo ya twetwe my joy online the full list transactions media hodwa E-Levy no eka no ye beka ne enka no if say finance minister say enka ATM kura de eka na nkenye full list no wa ha ATM no ho asem a wo ka no wa ha ma me hwe eniam ba na yesi ebeka no bobo na ebeka no mobile money transfers between accounts on the same electronic money issuer eno kire say na say mobile money say free me phone so na me de ma wo say emia me number ebeka no ebeka no utie ni yipa ebeka no and a mobile money transfer from an account on one electronic money issuer to a recipient on another EMI say na ye kan ya and transfers from bank account to mobile money account so bo ha otimi transfers ka free ni bank account no person de mobile money wallet say me o ka say me ma 1000 bi na for the weekend ya me the free bank account na me send the ma wallet so a ebeka no E-Levy ebeka no so what you say and afei transfer from mobile money account to bank account near a free bank account eba mobile money account no so and a free near a free mobile money bank and a bank transfers on a digital platform or application which originates from a bank account belonging to an individual
to another individual. Hey, wait there. Hey, we say the Ghanaian Times. Now, I said, I'm anti Adom the Ghanaian Times mu any. Now, CJ, Ghanaian Times and are you at the better ho? Where your friend or watch dear, Old Foreign Affairs Ministry. A dino anu wo mu no sa wo hwesa ne dino asia ya wo hunia bi wo hono mo a yetumi ye nhwe han ye nimpa se bibi betumi asidan wei e ka se dwire gu nipa wo mu ebeku no enso ye betena ho ahwa na so bi twam ebeku ye betena ho ahwa se nya de se ye yusu aye bibi ye wo old building na wo hono mo mutim eti wei a ye gya ya asha kam wesi ho a ene ye twa aba no e chese say empanifo hwe na ho adwuma e wo se wo moye no NADMO force with immediate effect at once by force wo monko dwiri mu eti wo hwe na wo monko ye mu adwuma na hwe se ne mampani sikita pen mu na ni ambra E-Levy no wo assent tu a abuchafo e ade no anya ba sani mampani asiasi ni ti ase ene Ghanaian Times atwa photo on say asemia minority for the court E-Levy Nsem ya enti eno ana ma adwene na me no pani bi di nkomo na me bisan say omampani wa pen hondodo sa asem no ewo court no ka ontwen na Supreme Court embua ansa na obe assenti a wa assenti ana so wo yellow ibe ka kire wo say se omo court ko fojo wen CJ se minority court no na omo say yemfa ohye injunction ento so a yentumi assent to anasa yentumi mfa nyadwuma till sa asem na omode akokɔɔto ne yebedi awie a ɛna nka abetumi aka so ɛne mampani wapere ne ho na nya no na omuko sikifo wɔn no ne omode akokɔɔto ne sɛ ade no ye paase na nipa ɛwɔ hɔ no wɔn so nipa ɛwɔ so paase nti omode abakɔɔt wɔn nka asem mampani nsan eti mampani de waye na famu de sɛ court ni release Supreme Court release papa ade no ɔmanfa mra kwan so a ene niema bi a wosesan bi ebesan eti for now de why na adwuma eti wo hwese ne pen no se ne wasi asom pa okrem on pese pen de beto form eti wawie na adwuma na daily guide so enie so na nasan E-Levy no ana wo ha ena NDC MPs fight parliament staff wo se na no yese na emahye badwafo ni bi so omote parliament on ye mark omo absent Cletus avocado na awerefo wo so okọ ye so okosan no ena ema no a book no da omanim ka chen so honorable ye 1 or 2 bi o honti kọ ye wi a ye beba abefro no abesan wo so ote ho no obi amefre no o ma hyeda se o mo hyeda no no papa pani akokora tete no om dada no ma no kotena ase ne mark na absent but ni nyina mu no but enra say utie speaker there honorable Cletus avocado no ka say no opening baby a speaker metie manimu pe eno wotie ono wote ho ena me hu no nso say wote ho ba so wan ko sign there we are absent eti wo mu ana omo mani bere ye no panifo no so mbehwe no omo asiesie ne sese omo eye ntina wunya dede guide Did guy they be a womb Adom online story be wa ha me can say about penny ma me penny a when yemfie do watch 80 years I graduated from university normal 80 normal yes. Sometimes who hear their CV we graduated from university osha nimfoni ena edahe yeah Come. Master of Arts certificate holder. Wow. Or your business administration. Wow. 80 years. Me come am fan we nya weekend no na fanante. Yes e mema no a mo hye bossa show so ekekere mo a mo hye pieto na akekere mo bare no ese mo kum mo spamse. We Dr. Michael Ba and wodi atudwa say wase mebo wait enjoy ya ema na mo de no so kekere mo na de yan na miku no minku hwe de na miku no ho kekere me ade na miku no mo ne yase bibi gu ase ho mu ku no de na gu ho yase ne ma gu ase ho mu ku no na tie Pentecost deaconess kwahwe ase me gina me na so tie David tie ebi a make twi ni ntina mbeka se meboa brofo ni nie tight fitting underwear smoking
tie ebi kura to aso smoking alcohol and others can cause male fertility and can say female apetesi so nye tie sorry cigarette nyo cigarette nyo mo hwe ne mafuna yen cigarette no na doctor e dia ba nti mo fa